kanggo majikan bayang duduk lang ayu telingan duduk tenang gembleng Meme Kajisa baik Makrini terus ini kaji sing pengen luruh wadon sejati sing jujur nurut perintah yang hati sing hebat lan sehidup semati enak blenak nokrini bareng dilakoni Mama Ayu Meme Haji Isem majikan Makrini pengantin Mas Aji barengan ini kang konak ini kabeh dulu godong jor paite beli kiraki aja depan godong joar Makrini sadar dadi sembiye Meme Haji Isem Meme Haji mawar sing wangi kembang joget enak Makrini sabar dadi wadon sejati Meme Haji Isem lamun duwe terus Makrini pengantin Jepang Taiwan apa ini siapa Makrini guru wadon ning desa apa menggawean oh sing Jepang cerita bos sepira bos Jepang Makrini bos Jepang sing Jepang Mas Aji pengantin jaler Mas Aji Makrini bareng dilakoni Ayo me pegang hati kayak gitu nak Meme Haji Mama Erina godong jowar paite beli kiraki Makrini sabar aduh Makrini Mama Ayu sewu mawar si wangi Meme Haji Isem Sewon, ngurupi mana kayak asik Tadi was lapor Mama Ais Makrini wadon sejati Jadi was Mama Ayu singgah Taiwan Mama Ayu singgah Taiwan Mama Inu enak blenak bareng dilakoni Mamerina wong Cikarang wong Cikarang aduh kabul Rejek Kang Pendi rejek itu Mamerina terus Mamerina Mame Ais kembali buat mamanya Ais Mame Ais jowar paite beli kiraki Mame Ais
bar jadi isi Yesus. Bos karo anak jak lu pada Mimi Ayu, Mama Ayu, Mama Ayu. Mama Ais, Mama Ais, Mama Ais, Mama Ais, Kembang Mama mawar Ais, si wangi kembang menangkan, menangkan, Oke. menangkan, Ya menangkan. ibu wadon sejati Asik, lamun duwe rabi apakah? kudu pilih-pilih Ya dong. wadon sing sejati. Sun pengen luruh wadon sejati Kita pegang wadon sejati kan. sing jujur Mamane Ayu, Bos Taiwan. Mama Rina, Mama Rina, Mama Rina, lan sehidup Mama Irina. semak Mama Rina, Mama Rina, Mama Rina, Mama Rina, Mama Rina, Mama Rina, bro, bos ngerejak temen ya ewonan, Mama Rina. Alhamdulillah tutup. Alhamdulillah ya kak.